Bore da, a mae'n braf bod gyda chi y bore yma. Some words from Psalm 148. Molwch yr arglwydd o'r nefoedd, molwch ef yn yr uchelderau, oherwydd ei enw ef yn unig sydd drychafedig, ac y mae ei goniont ef uwchlaw daear a nefoedd. Gadewch ni droi at emyn 364, hymn number 364. O tyred arglwydd mawr, di hydla o'r nef I lawr, gawodydd pyr. Fel byddwr egin grawn, bore ddydd a ffrynhawn, yn taddu yn beraidd iawn o'r anial dir. 364. The first reading this morning is taken from the book of Psalms, Psalm 121. Drychafa fy clygaid i'r mynyddoedd, o'r lle y daw fy nghymwrth a ddaw oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a wnaeth nefoedd a daear. Nid ade fe ith droed lithro ac ni hina dy geidwad. Wela, ni hina a ni cwsg ceidwad Israel. Yr arglwydd yw dy geidwad. Yr arglwydd yw dy gysgod a dy ddei heilaw. Nith deri yr hael y dydd nac lleiad y nos. Yr arglwydd ath geidw rag pob drwg, efe a geidw dy enaid. Yr arglwydd a geidw dy fynediad ath ddyfodiad o'r pryd hwn hyd yn dragywydd. And then turning to the New Testament, 2 verses from Paul's second letter
to the Corinthians, chapter 13, verse 11 and verse 13. And this reading includes the familiar words of the blessing, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. Bellach gyfeillion, farewell. Mynwch eich adfer, grandewch a fy apel. Byddwch o'r un meddwl, a byw yn heddychlon. A bydd diw y cariad a'r tangnefedd gyda chwi. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad diw, a chymdeithas yr ysbryd glân, fyddo gyda chwi oll. Amen. Rif yr emyn 592, hymn number 592. Ysbryd glân, golomen nef gwrando yn rasol ar ein clef, aethom yn wywedig iawn, disgyn yn dy ddwyfol ddawn. Ysbryd glân, golomen nef, cod ni a dy adain gref, nes yr awn ni uwch y byd, mewn sancteiddiol nefol fryd. 592.
Gweddiwn, let us pray. Ein tad, deion o'th flaen yn awr, gan ddiolch am gwmni ein gilydd a gwaith dy eglwys, a'r modd yr oed yn ein canol and harwain. We come to you, O God of new beginnings, maker of heaven and earth. You are more powerful than all the things we face, greater than hills or sky, creator of the blazing sun and the moon that reflects its light. May we draw near to you and reflect your radiance today. Diolchwn I ti am Eglwys, ein harglwydd Iesu Grist, ac am ein cymdeithas yma y bore yma. Codwn ninnau ein golygon ata ti, gan mai ti yw ffynhonnell pob ddiddanwch a nerth. Fel yr edrychwm I fyny I weld copa'r ymmynydd, I fyny, y mae rhaid I ninnau edrych, I dy weld di. Yr hwn oed yn uwch na ni, yn fwy na ni, yn bod ar wahân I ni, ac eto yn fythol agos atom. Canol ac arwain ni yn awr, and gwaith dy deyrnas. Lord Jesus Christ, you walked this earth as we do. You faced acceptance and rejection. You faced welcome and hostility. You set your eyes on the journey up to Jerusalem for us and for our salvation. God the Father, you gave us your only Son, an example, a teacher, a friend, a prophet, priest, and king, and the one who sacrificed his life for each one of us. God the Holy Spirit, you warm our hearts, inspire, strengthen, urge us ever on. God, Father, Son, and Holy Spirit, we change from day to day, but we praise you for your steadfastness, your faithfulness, and your constancy. A cyflwynon yn awr, Bob Aelwyd, Claire y mae hiraeth I sylw, pawb sydd yn oelo ac yn drist, y rai sy'n ddigalon ac yn ofnus. Bydd gyda cleifion hefyd, a phawb sy'n clesg, a gadith bobl ym mhob man brofi dy nerth ath fendith. Bydded I dangnefedd y Duw sy'n ein drychafu, ein bendithio, a'n dwyn I fywyd newydd ynddo ef. Amen.
Bore da bawb, and good morning to you all, a chroeso i'r wyfa bore yma. Ond croeso arbennig i'n pregethwr gwadd, sef y parchedig Richard Brunt. Does dim angen I fi gyflwyno fo, mae'n wyneb cyfarwydd I chi gyd. Ac mae'n hyfryd cael chi yma, Richard. Dwi'n gwybod bod gennych chi ofolaeth fawr ac mae sylien bring, ond mae'n hyfryd cael chi yma. Ac mae wedi bod yn brysur, wedi bod yn steddfod, ac roedd yn sôn amdan capel soar y mynydd. Yn union. Un o'n hoff capel I, ac mi gafson nhw gymyn yn amser y steddfod. Ac allai'n meddwl am lle mwy gwahanol I fod yn canol y mynyddoedd ac yna dod yn ôl I ganol Llundain, ond mae'n glen iawn cael chi nôl. A diolch, Richard. Felly, hefyd diolch I Will, ac hefyd llongyfarchiadau, yr cor Will yn hyfryd cwlt y llwyddiant ac yn canu'n wych fel dwi'n clywed. So, diolch yn fawr. Y Sul nesa, well, does dim oedfa yma heno, so there are no evening services or midweek services during August. So the next service will be here next Sunday morning, a bydd yn gwneudog yn ôl yma gyda ni. Un beth mawr I gyhoeddi, the organ recital, isn't it, Paul? On Wednesday, the 17th of August at 1:05, there'll be an organ recital here, given by Richard Hobson, who's an organist and director of music at Grosvenor Chapel. Please do come along to it, I'm sure it'll be wonderful. Yna, newydd trist, da ni derbyn newydd trist y bore yma o Rob, yn dweud bod Mrs. Heilwen Longhurst. She passed away last night. She had been poorly for quite a few years. But we are obviously thinking of her family, Sian and Janet, and we all must probably have very fond memories of this lovely lady. There have been no funeral arrangements or anything made as yet, but the service will be here, and when Rob comes back, I'm sure he'll have more details for us all. Nawr ddawn o hamgylch I dderbyn eich rhoddion, ac yna ar ôl yr oedfa, bu croeso I bawb ddod lawr am paned o de. Wel, diolch yn fawr, Mariam, am y croeso cynnes y bore yma. A gadewch I ni droi at emyn 690, hymn number 690. To di a ddaethos gynt o'r y nef, I enyn fflam a'n gerddol gref, o cynnau dan dy gariad di, ar allo wael fy nghalon I. 690.
Wel, daw fy nhestyn y bore yma o lyfr y Salmau, y geiriau cyfarwydd o adnod gyntaf, Psalm 121. Codaf fy chlygaid tua'r mynyddoedd, neu yn ôl cyfieithiad William Morgan, drychafaf fy chlygaid i'r mynyddoedd. Yn ddiddorol, mae'r cyfieithiad Saesneg yn cyfeirio at fryniau, I lift up mine eyes to the hills, ond mae'r cyfieithiad Cymraeg yn sôn am fynyddoedd. Rydw i'n dal i gofio symud o Somerset i Aberystwyth yn fyfyrwr yn y coleg yno. Roedd y daith o Cheddar yn Somerset i Aberystwyth yn un hir iawn. Ac roeddwn i gyd yn poeni am hen gar Fiat fy mam, yn gobeithio y byddai'r injan yn dal ar y ffordd i fyny i'r mynyddoedd, ac y byddai'r brecs yn dal ar y ffordd i lawr. Erbyn cyrraedd Llambed, roedd yn amser i'r car a ninnau cael gwrthwys, a fe stopio ni am fish and chips yno. Well, I did very much enjoy the Eisteddfod in Tregaron this year. And as you said, Marianne, it was such a memorable experience to go to the chapel at Zoar y Mynydd, the first time for me to share in a communion service with friends from Tregaron. Driving to the remote chapel through the mountains was quite a challenge for the cars and for their drivers and even for the passengers. But once we had arrived at the beautiful chapel, there was a service there on the theme of our reading this morning, Psalm 121. And it was a very special service for all of us. Mae Psalm 121, un o'r ddarnau mwyaf adnabyddus o'r Beibl, yn cychwyn gyda cwestiwn. O ble ydaw cymorth I mi? From where does my help come? Ac fe hoffwn ni ystyried ein hymateb i'r cwestiwn hwn wrth I ni fyfyrio ar y psalm hon. Mae esbonwyr yn dweud bod Psalm 121 yn perthyn I deulu o psalmau sy'n dwyn y teitl Can Esgyniad a ysgrifennwyd ar gyfer pererinion ar ei taith I Jerusalem, a bod y mynyddoedd yn y psalm yn cyfeirio at y mynyddoedd hynny oedd yn amgylch yn I Jerusalem, y byddai'n rhaid ei croesi cyn cyrraedd y deml. Mae eraill yn awgrymu na allwn fod yn siŵr mae psalmau I bererinion trwy diroedd Juda tuag at Jerusalem yw y rhain, a bod y psalmydd yn cyfeirio yn fwy eang at beryglon bywyd wrth iddo edrych I fyny i'r mynyddoedd a gofyn pwy neu beth a ddaw a cymorth iddo. Mae yna ddau lythyr gan Tim Marshall, Prisoners of Geography and the Power of Geography. A maent yn disgrifio sut y mae daearyddiaeth yn siapio dewisiadau arweinwyr y byd. Tim Marshall, for example, helps us to understand the geopolitical context behind Putin's Russia and the Ukraine crisis. In an article in the New Statesman in March this year, he suggests why Vladimir Putin
is the latest Russian leader to use violence and occupation to control the European flatlands to the west. Historically, Russia has repeatedly tried to occupy Poland, the narrowest point of the European flatlands between the Baltic Sea and the Carpathian Mountains, mainly to benefit the defense of Russia. The Ukraine also, as part of the flatlands to Russia's west, is seen by Putin as a kind of jewel in the crown, which, because of its geography, has the potential to safeguard Russia against land attack and to provide warm water ports. And of course, meanwhile, President Xi Jinping of China has been watching the response to Putin's attack like a hawk as he mulls over the Taiwan question. And I know that we will be continuing to remember the people of Ukraine in our prayers, and the people of Taiwan, and all those, so many, threatened by violence and occupation throughout the world. I mi, mae dadansoddiad Tim Marshall o sut y mae daearyddiaeth neu tirwedd yn gallu dywanlad dwfn ar ein bodoliaeth yn drawiadol, ac yn fy atgoffa I o neges Psalm 121. Yn union fel mae mynyddwydd yn amgylchynu Jerusalem, felly y mae Duw yn amgylchynu ac yn diogelu ei bobl. Oherwydd hynny, mae edrych tua'r mynyddwydd yn destun gobaith ac yn ymateb y cwestiwn o ble y daw cymwrth I ni. Mae cymwrth yn dod oddi wrth yr arglwydd, yr hwn a greoedd, y mynyddwydd. Wedi ystyried daearyddiaeth, byddwn weithiau yn meddwl am ein bywydau ninnau yn termau tirwedd, profiadau pen mynyddwydd, glyn cysgod angau, moroedd o gariad, parthau o hedd ac yn y blaen. Mae hanes ein gorffennol a'r hyn sy'n digwydd I ni heddiw yn dylanwadiad gryf ar siap a thirwedd ein bywyd. Efallai y cofiwch fod nofel enwog Charles Dickens, A Tale of Two Cities, yn dechrau gyda geiriau adnabyddus. It was the best of times. It was the worst of times. Mewn modd tebyg, fe fyddwn ninnau yn sôn am brofi gwynfyd a gwai mewn bywyd, the blessings and the woes of life. A byddwn yn sylweddoli fod bywyd yn aml yn cynnwys y ddau beth hyn, ochr yn ochr. Bydd y ran fwyaf ohonom yn gallu dwyn I gof nifer o fendithion bywyd, tra ar yr un pryd yn gallu cofio rai pethau sy'n ein poeni ni ac yn achosi pryder I ni. Gwynfyd a gwai mewn bywyd. Yn gyntaf y gwynfyd mewn bywyd, the blessings in life. Mae rai esbonwyr wedi awgrymu y byddai adnodau 3 I 8 o Psalm 121 yn cael ei gyhoeddi a stepiau y neuadd, a fyddai yn arwain at ganol y deml, a felly byddai Psalm hon a'i thebyg yn dwyn pennawd mwy pwrpasol fel caneuon y stepiau neu grisiau.
And other commentators have noticed the similarity between Psalm 121 and the blessing that we find in chapter 6 of the book of Numbers. Bydded i'r arglwydd dy bendithio ath gadw. May the Lord bless you and keep you. Mae cymal bydded i'r arglwydd dy bendithio neu dy gadw yn ymddangos dro ar ôl tro yn Psalm 121. Wedi feddwl am fendithion Duw yn y cyswllt yma, fe gawn ein hatgoffa y dylem gyfrif bendithion bywyd, fel y dywed yr emyn, cyfrif y bendithion, un ac un. We are encouraged by the psalm to count our blessings in life, to name them one by one, so that we will be surprised by what the Lord has done. And in this context, I rather like the advice of Irving Berlin. When I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. Well, on the train back from Aberystwyth, and if you think the journey from Tregaron to Zower Amanydd is long, the train journey from Aberystwyth to London seems like an eternal journey. But in front of me on the train, there was a father with his little daughter travelling together. And the little girl was eating chocolate on the train and enjoying it very much. She was obviously enjoying it. And suddenly, she looked up at her father and she said, "Here you are, Daddy. These are for you." And I remember seeing the look on the father's face, how pleased he was that his little daughter was sharing with him on the train. So as we count our blessings, so we share our blessings too. Ac yn ail y gwai mewn bywyd, the woes in life, the difficult times, the hard times. For we all know the best of times, as Charles Dickens describes them, but we also all know the worst of times on the pathway of life. Roedd y bardd R.S. Thomas yn un o'i gerddi yn ysgrifennu fel hyn am ffermwr mynydd, sef Iago Pryddech. Season by season, year by year, he is there. Remember him then, for he too is a winner of wars, enduring like a tree under the curious stars. A winner of wars. I think that's a very powerful statement. A mae'n ryfeddol sut mae pobl yn aml yn gallu cyflwyni cymaint mewn amgylchiadau hynod o anodd. There was a very moving article in Time magazine this week with the title Far From Home, a series of interviews with women forced to flee from Afghanistan a year ago as the Taliban resumed control, and those women trying to rebuild, to reshape their lives abroad, far from home. One of them is Sarah Alizai, who trained teachers for 25 years at the prestigious Kabul Education University. She took such great delight in watching her students graduate and become teachers themselves, showing a new generation of girls in Afghanistan how to read, how to write, and to learn Afghan history and literature. And now, far away from her native Kabul, Sarah shares a small hotel room here in London with her husband.
And every night she dreams of being back in Afghanistan, back in the classroom, teaching her students once again. And on weekdays, she takes the bus across London to Paddington, where she is studying English very hard. She hopes it's only a matter of time before she is back to teaching others. And when she was asked in an interview for the magazine what she does to relax, Sarah said this: "I do my English homework. It's a way of keeping my dignity." 1 year ago this month, thousands of women were forced to flee the Taliban and to rebuild or try to rebuild their lives abroad. Their stories are stories full of fear and suffering, but they are also stories full of hope and full of resilience. Mae'n rhyfeddol pa mor ddewr y gall bobl fod yn wyneb anhawsterau mawr. Ac rydw i'n siŵr y gallwn ninnau yma y bore yma feddwl am rai dewr y gwyddom ni amdanynt sydd wedi goresu rhyw anhawsterau ac eraill efallai sy'n amrafael bob dydd a rhyw flinderau. Gwynfyd a gwai mewn bywyd. Beth felly sy'n cysylltu y ddau stad yma, Gwynfyd a gwai? Fe gawn awgrym yn un o'r emynau Owen Morgan Lloyd. Dringed fenaid o'r gwastadedd, o gaethiwed chwantau'r dydd, i breswylio uchelderau dan lawodraeth gras yn rhydd. Ac mae y gair bychain yno, gras. This takes us back to our New Testament reading, Paul's benediction, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. The word grace is from the Latin gratia, a translation of the Greek word charis, the New Testament term for God's goodwill for us all and his empowering of his people. The word appears frequently in Paul's letters, and for him, the greatest expression of God's grace is seen in the life and the death and the resurrection of Jesus Christ. God's grace is given not because of any merit we own, but because of his love for each one of us. I'd like to go back to the chapel at Zower Mynydd, and painted behind the pulpit there are those familiar, so important words: "Du cariad you." And so we think this morning of the love of God and his grace which lifts us. Fel y dywed Watkin Wyn, esgyn gyda chluoedd, fri I fynydd Duw. Tynnu tua'r y nefoedd, bywyd fenaid yw. Pan oedd a ddiffygio, gweld y ffwrdd yn faith. Duw sydd wedi addo, cymwrth ar y daith. Translation of that last verse. When I am about to be exhausted,
seeing the difficult way ahead. It is God who has promised help for the journey. Gras Diw sy'n ein codi ni. Gras Diw sy'n ymdrechafu ni o'r gwai i'r gwynfyd. Gwai, gwynfyd, gras. Drychafa fy clygaid i'r mynyddoedd. O ble y daw fy nghymorth, a ddaw oddi wrth yr arglwydd. Amen. A gadewch i ni droi at emyn 563, hymn number 563. I ddiw bo'r gogoniant, fe naeth bethau mawr, roi fab o'i fawgariad dros holl deulu'r clawr, clod i ddiw, clywed daear ei lef, o dewch at yr Iesu, ein harglwydd a'n diw, rhowch iddo'r gogoniant, drwy Iesu, cawn fyw. 563.
A gadewch ni ddweud y fendith gyda'n gilydd. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, ac ymdeithas yr ysbryd glaw, a fyddo gyda ni o'r awr hon, hyd yn oes oesoedd. Amen.